بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وجعل الله طاعة الرسول طاعة له سبحانه، فقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يتي الله سبحانه وتعالى تدد موند تود سنيد حندد يتد ينترو يجول أن لا رميد محمد صلى الله عليه وسلم أوم أنولي أميدن سب يرميد يجول صحابة بنفو وجول إهورة كالا جوكو دينك بجوكو نوكا على تورا كدنا جوكو دين. اللهم آمين. walli fiiɗo on ɗo yo allahu yurmin en yurminamo. O wi'i ɗo ka jokkugol fahin andingol en ko homɓe woni moƴƴuɓe attinoɓe ɓen. en andi ko sakkitiɗen janngol ko ta'rifu salafi, andingol ko honɗum wi'ete salaf, salafu salih. o yeetike en ɓen ko atti ɓen kal islam, nulaaɗo e sahaba mum ɓen e tabi'ina en e tabi'i tabi'ina en e almamiɓe jokkutuɓe ɗon ɓen, ko ɓe wiyete assalaf, ko attiɓe ɓen, ko adinoɓe ɓen, ko feƴƴinoɓe law ɓen. o andini en wonde ɓeɗo kala kadi jokkutuɗo ɓe ko on tigi woɗɗiti e zamanu wo ma ko woɗɗiti e nokkure wo, haray on ɗon kadi o jeydama e maɓɓe, ko wiyete himo wawi askintinnade maɓɓe inna ko menen woni salafiyankoɓen, harana askintinnagol ka inde tun. o yewti en o inni salaf attinoɓe moƴƴuɓɓen ko hombo woni almami maɓɓe, hombo woni arano maɓɓe on. arano maɓɓe on ko muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, mo Allah manti, mo Allah jarni, mo Allah weltani, mo Allah yiɗi, mo Allah suɓi, mo Allah waɗɗini e hoore meɗen yiɗugol ɗum e ɗoftagol ɗum e ñentingol ɗum e ñembugol ɗum. o wi: wa ja'ala Allahu, Allah waɗi ta'ata rasuli sallllahu alayhi wa sallama ɗoftare nulaɗo on, ta'atan lahu, ko ɗoftare makko kanko Allah tigi subhanahu sena e wodanimo. Allah waɗi ɗoftagol nelaɗo ngol, ɗum ko ɗoftagol Allah kadi. faqala azza wa jal, kanko Allah tedduɗo mawɗo on o daali ma o wi'i: man yuti rasula, kala wo ɗoftiɗo nulaɗo on, faqad ata Allah, hara ɗoftike Allah kadi. kala ɗoftiɗo nelaɗo hara ɗoftike Allah. wa man tawalla, mo hucciti ɗoftaki nelaɗo, fama arsalnaka, haray min nelalima annulaɗo alayhin e ɓeɗo huccutuɓe hafidan, ko arenoɓe, aynaɓe, doolaɓe, forsaɓe. nelaɗo kañum ko yettina ko nelgol lettugol ngol ma yaafagol ngol na jungo makko woni. wa akhbara allahu tabaraka wa taala, allahu towuɗo seniɗo mawɗo on barkinɗo on o humpiti anna adama ta'ati rasuli, wonde wasugol ɗoftagol nelaɗo on, muhbitun, ɗum ko bonnay ɗum, wa mubtilun, ko bonnitay ɗum, mabbina, lanca, bonna fes, li jami'il a'mali, golleji ɗin fof. angal ɗoftagol nelaɗo ɗum waɗay ha golle mo ɗoftaki nelaɗo on ɗen ɗe fof maje ɗe bona, kore ɗuuɗi o ɗe wona mere. faqala ta'ala, Allah towɗon o wi: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا, هيك أنو يقوم دينبه, ونودري بدو إند قوم دينال.
ko onon yo gomɗinɓe yo hooliɓe Allah e nulaaɗo hooli yawmal qiyama atiu llaha ɗofte Allah wa atiu rasula ɗofto ɗon nulaaɗo on wala tubtilu amalakum wota on bonnu golleji mon ɗin de hollata bonnugol golle mun ɗen ko angal ɗoftagol Allah e nulaaɗo Allah Allah dandu en ɗum wa nahana allahu subhanahu allahu seniiɗo on haɗi en an mukhalafati amrihi sallllahu alayhi wa sallam gaay lundagol yamirore nulaaɗo on fagala taala Allah towɗo ngo wi ka haɗugol en lundagol yamirore nelaaɗo on o daali kanko Allah ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ويدي الله كلا ويد الله ورسوله انولاد الله ويتعد ججت وفئي ويوتي ودوي حدوده كيري الله دين كالله سيفي دون ويوتي yudkhilhu Allah naaday on waɗɗo ɗum naaran yiite khalidan fiha tawa ko o luttowo ka nder yiite ton wala hu no woodanimo ka yiite ton adabun lette muhinum hoynooje jaasinooje Allah dandu en wa amarana Allahu tabaraka wa taala Allahu barkinɗo tedduɗo seniiɗo laaɓuɗo on o yamiri en an na'khudha nde nangeten ƴetten ma amarana bihi ko yamiri en kon nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wa natruka acciten tertoɗen ma nahana anhu ko nelaaɗo haɗi en kon fagala azza wa jal Allah tedduɗo mawɗo on o wi wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu واتقوا الله إن الله شديد العقاب وما آتاكم الرسول كنلا دون أدني أنكم فخذوه ننجي دون جوجتي دون يتي دون كلا كنلا دون أدني أن جوجتي وما نهاكم عنه كأهدي أنكم فانتهوا رنتي حديتي ترتي واتقوا الله لله إن الله تبتي وند الله شديد العقاب كو ستر لت كلا كون لا دو أدنين كو يوندي دينا كو ينجت جوجيتو دين كلا كو هادين كو ين أتشو لندو كو الله يميريا وأمرنا الله جل وعلا الله يمير إن كدي أتدي أتوي أن نحكم رسوله صلى الله عليه وسلم nde ñaawinirten nelaaɗo makko on waɗen mo ñaawowo hakkama ko ñaawingol on tigi wiigol ñaawan men fi kulli sha'nin e kala fiyaake min shu'uni hayatina e fiyaake ngurdam men ɗan wa an narji'a e nde yiltitoɗen ila hukmihi e ñaawore makko nden kanko nelaaɗo Allah yamiri en si en yeddondiri en pooɗodiri yen waɗu nelaaɗo ñaawowo hakkunde men nden ñaawore nde o ñaawi yiltoɗen e nden ɗon gollitiren fagala taala Allah towɗon o wi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima fala wa rabbika fala wa rabbika fala oye wa rabbika mi wondiri jeyɗo ma on la yu'minuna ɓe gomɗinta gomɗinal timmungal ɗaɓɓangal ngal naadaygal aljanna danda yiite hatta yuhakkimuka hatuma ɓe ñaawinma an fima shajara baynahum ko yani hakkude maɓɓe e poɗodiral hatuma ɗum ɗo waɗi ko on tumati ɓe heɓata gomɗinal ngal summa la yajidu refti ɓe heɓata noon ɓaawo a ñaawugol fi anfusihim ka wonkiji maɓɓe harajam ɓittende mone seytane angal weltagol angal ɓernde waalagol mimma qadayta ko ñaawuɗa kon
wa yusallimu ɓe jebbilo tasliman jebbilagol ɓe jaɓa ɓe weltora ɓe lappa dande kala ko ñawuɗa woni ko faveur maɓɓe woni ko contre ko ɓe falano ko ɓay tun ko ñawata kon ko gonga koko selli koko moƴƴi koko yamira ko iborde Allah koyeɓe jebbilo ɓe jaɓa ko ɗo si ɓe wona e julɓe si tawi ɓe waɗali ɗum ɗo haray julɗankagal maɓɓe ngal timmali ɗum ɗo ko wondore Allah wondi fala wa rabbika mi wondiri jeyɗo ma on ɓe gomɗinta hatuma ɗum ɗo waɗi honɗum ɓe waɗi an ñawowo hakkude maɓɓe tawa si a ñaawi kadi mettataɓe ka ɓerɗe maɓɓe tawa ɓe jebbiloto ɓe jaɓat ɓe inna hi mi weltori mi jaɓi wona yahugol inna awa nelaɗo ñawan min e kaari meɗen haaɓi e joni noon min watte sokeje ma haray ñawan men laaɗo maka he ɓawo ɓe sifike inna a ko an bonni a min bonni onon ko noon famirɗon ɗo on jiwnanaymo awa gasi joni on tigi tertike la wa yusallimu tasliman ɓe jebbilo jebbilagol wa bayyana Allahu ta'ala lana Allah towɗo ngo ɓanginani en bi anna nabiyahu wonde nulaɗo makko on annabajo makko on sallallahu alaihi wa sallam huwa al uswatul hasanatu ko kanko woni ñentinirgal moƴƴal ngal wal qudwatu salihatu e ñembirgal moƴƴal ngal fayi uswa e qudwa ko gotum ta'assa igtada kodi mana goto alhasanatu as-salihatu hasana koko moƴƴi saliha koko jaɓi moƴƴude ko mana goto enen fof ko wiyete no moƴƴi kono kamɓe no sirti wan namudajul amthalu wonde kanko nelaɗo men on ko kanko woni exemplaire ɓurɗo moƴƴude on an namudaj koko eɓɓete e muɗum ko exemplaire ko hunde wiyetede awa ko ɗum ɗo woni komin holli ɗum ɗo woni ko ɓuri labede kon ko ɗo eɓɓotomo ɓe yo eɓɓu ɗo e golle mum alladi on mo tawata yajibu no waɗɗi ittiba'uhu jokkugol mo wal iktida'u bihi e ñentingol mo Allah ɓangini ɗum o andini en ɗum fagala azza wa jal kanko Allah tedduɗo mawɗo on o wi'i laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira gonɗi latanike on wodani on kanelaɗo Allah on ñentinirgal moƴƴal kon noon ko wonande jortiɗo Allah jortagol Allah ko jortagol joddi Allah ndin e baraji makko ɗin e yurmede makko nen e ɓural makko ngal jortiɗo kadi ñalolma dargal wonde aray mo ɓe yoɓe ko wanno kon siforɗo ɗum ɗo haray laatanike mo ñentinirgal moƴƴal ɗum ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam on tigi taw janto inde Allah kadi ko heewi وقرن الله عز وجل وقرن الله جل وعلا رضاه برضا رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وقرن الله الله هبدري قرن هبدري قل جل وعلا وموني أتوي رضاه ولا يمكن برضا رسوله e welaye nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam Allah hiɓɓidiri weltagol mo ngol e weltagol nelaɗo mana sa weltini Allah a weltini nelaɗo Allah on idan akson sa tikkini Allah a tikkini nelaɗo Allah on faqala taala Allah toɗo ngo wi wallahu wa rasuluhu Allah e nelaɗo mum on a haqqu ɓuri handude an yurduhu nde ɓe weltintamo o wiyani an yurduhuma nde weltaɓe kamɓe ɗiɗo e hoore ko Allah wa rasuluhu holli no waasi ko gooto ko musanna kono ɓay sa waɗiɗa no wawi sa waɗiɗa sa waɗiɗa kadi no wawi sa waɗiɗa wonti o wi tun weltintamo wi mo o yaali ɓe kamɓe ɗiɗo in kanu mu'mina so tawi yimɓe ɓen ko ɓe julɓe si tawi yimɓe ɓen ko ɓe julɓe goonga ko welaye Allah on e nelaɗo on taw ko ɗum ɓuri hanude e ɗaɓɓude taw eni ɗaɓɓugol yo kaari weltano ɗum
heewi ko men ne hara sen waɗi ɗo ngenen e kaare ngen haɓay ɓen andole ɗum ko ɗum woni sunna ko ɗum nelaɗo yamir i ko gonga mo ngo oustage men nani kono ara yen andi bolondamen ɓe yiɗa ɗum sen waɗi ɗum ngen haɓay ɓe monanto en ceerno kaare monanto en alaji kaare en oustage kaare en subhanallah وجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علامة على محبته سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وادي جوكugol nelaɗo makko on ko mande giggol makko ngol kanko Allah mo jokki nelaɗo Allah iwtiri ɓawo makko ñentinimo haray ɗum ɗon ko mande hollayde wonde Allah no yiɗi on tigi fagala Allah subhanahu wa ta'ala o wi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل ويؤبه إن كنتم سئوني أن لاتك تحبون الله إذا يدي الله فاتبعوني جوكيلا نينتينيلا نيمبيلا سون وديدم يحببكم الله ألا يدي ويغفر لكم ذنوبكم ويعفو بكاتو جمون دين ويعفنو بكاتو جمون دين والله غفور رحيم الله كو يعفتو دو كو يرمتيدو اجاكا ستاي اجوكي نلادو اهي باي دي دو بوري ديدي الله يدته ويعفتو بكاتو جمادي الله ودو يندوم بي ويدي بي يعفي بكاتو جمون دين ولهذا كو سابودون دو كو جانتا دو كو فو كان ونينو مرجع السلف الصالح yilti torde attiɓe moƴƴuɓe ɓen inda tanazu'i sanga poɗodirgol huwa ɗum ɗon kitabullahi ko deftere Allah nden wa sunnatu rasulihi e sunna nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam ko sabu ɗum ɗo wonno yimɓe feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen kamɓe siɓe ari yeddodirgol poɗodiral goɗɗo wi ɗum ɗo no moƴƴi goɗɗo no o woy ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo no harmi o woy ɗum harma ɗum no waɗe o woy ɗum wattake ɗum ɗo ko diina o woy ɗum na diina ko bidea ko honto ɓe référence maɓɓe on ka ɓe yiltito ɗon fi sendidirgol gonga e fenade sendidirgol guɓe e condi ko deftere Allah nden e sunna laɗon sallah sallam na wigol a yahi ndey ka oustage kaari ma ka ceerno kaari a yahi ko ɓen ɗo maki waray ko ɗum iwtiri en ɓaawa ɗon cippinan ɗon barki ko wi ko awa joni ɓayen porɗi daren ka alqur'ana si ɓe daari ka alqur'ana ɓe yii alqur'ana wi holle joni ko hombo maɓɓe jogii gonga si tawi ɓe famali ka alqur'ana ɓe yilto e hadisaji ɗin e makuji naɗum sallllahu alih wa sallam nelaɗo sende joni hakkude maɓɓe foti mo wuuri foti o wuura ko ɗum kamɓe ko noon ɓe wonirno e kama qala taala wano Allah to ɗon o wiiri en noon o sifani en fi maɓɓe o wi fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi walyawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila fa in tanazatum si on poɗodiri fi shay'in e hunde on poɗodiri mo beewi ɗum ɗa tawi ko oɗa wi ko no seede ko oɗa wi ko o wi no dagi o wi dagaki o wi no moƴƴi o wi moƴƴa farudduhu yiltite ɗum konko poɗodir ɗon ilallahi faade ka Allah war rasul e kanulaɗo Allah on yiltugol ka Allah ko yiltugol ka deftere Allah yiltugol kanulaɗo Allah ko yiltugol e makuji makko ɗin kono noon ko in kuntum ko si on laatike dey tu'minuna billahi ɗon gomɗini Allah wal yawmil akhir ñalma sakkitiɗo on dhalika ɗum ɗo waɗugol ɗum ɗo yiltagol ka alqur'ana e ka sunna la sallah sallam fi andugol ko hombo jogii gonga e yeddodirɓe ɓen hayrun ko ɗum ɓuri moƴƴude wa ahsanu ta'wilan ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude kadi firirgol ɗum ɗo ni ko waɗi sen poɗodiri ɗo min mi inni ɗum ko sunna a inni o ɗum wona sunna ko bidea inni Allah no rewire ni a inni o woye ɗum ɗo ko bidea konngol mangol e konngol angol no fotater ko 1 kilo 1 kilo si tawi mi inni min ko min jogii gonga hada samma tahakkuman wa huwa tahakkum yani ko hollugol
yani ko dictatoriagal sina ɗum ko jiccinta konngol ɗin ko daliji ɗin joni yiltoɗen noon ndaren ko hombo e meɗen alqur'ana on sembini konngol mum ko konngol hombo e meɗen hawrodiri e ko alqur'ana wi'i kon ko konngol hombo e meɗen hawrodiri ko sunna laɗo sallallah alih w sallam wi'i kon haray si tawi ko en julɓe mo tawata konngol muɗum no hawrodiri e alqur'ana on e sunna on ko yen jaɓu ɗum ɗon inno awa o yayna min hari jaka mi anda mi sikkuno ɗum ɗo koni kono jaka on tigi yiltito o jaɓana o jebbilano Allah o jebbilano nulaɗo Allah on ka konguɗi makko wa afdalu as-salafi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sahabatu al-kiram radiyallahu anhum ajma'in ko ɓuri moƴƴude e feƴƴinoɓe ɓen ka julɓe ɓaawo nulaɗo Allah on haray ko sahaba ɓen heedi ɗon sahabaɓe tedduɓe ko nenaɗo woni numéro 1 sahabaɓe woni numéro 2 yo Allah weltana ɓe fof maɓɓe alladina ɓen ɓe tawata ɓen sahabaɓe ɓe annduɗa akhadhu dinahum ɓe ƴetti dina maɓɓe kan anin nabiyi e nelaɗo direct ɓe ƴetti ɗum bi sidqin e hoore goonga wa ikhlasin e laɓɓinalngol kadi Allah kama wasafahumullah wano Allah sifori ɓe noon ta'ala o towi fi kitabihi l azizi ka deftere makko teddude ɓe gawlihi subhanahu e konngol makko sena e wodanimo ko sifiɓe wonde ko ɓe gonguɓe ko ɓe laɓɓinanɓe Allah kadi ɓe ƴetti e juɗe nelaɗo direct o wi min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llaha alayh فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين نجيا e gomɗinɓe no jeeya e julɓe gomɗinɓe rijalu worɓe sadaku ɓe goongi ma ahadu llaha alayhi ko ɓe ƴettuduno e Allah aadi kon no woodi julɓe goo worɓe taɓan ka rewɓe men no woodi worɓe ɓeɗo ko ɓe ƴettuduno e Allah aadi kon ɓe goongu ɓe firtali ɓe yiltorali ɓawre faminhum no e maɓɓe man qada nahbahu gaynuɗo haaju mum on huntuɗo haaju mum fes yani maayuɗo ka jihadi wa minhum man yantadir no e maɓɓe habbitiɗo maayoyali ka jihadi haɓoyi jihadi fooli arti no wuuri no habbi mayde mum nden kono wama baddalu tabdila ɓe wattitali wattugol fes ɓe accitali ko ɓe halde Allah kon ɓe ƴetta goɗɗum ngo ɓe ƴettali aduna ɓe ƴettali faale ɓe suɓaki ko lannata ɗo ko woni ɗo ɓe goongu o wi si feƴƴi ɓen noon summa alladina yalunahum min alquruni almufaddalati l ula refti ɓen ɗon kadi haray e troisiéme qualité on ma numéro 3 on ko ɓen heeduɓe e sahaba ɓen immorde e ɗe gire ɓurnaɗe aranɗe ɗen alladina ɓen qala fihim ɓe wi e muɗum rasulullahi nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama khayru nnasi qarni ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen ko yirde an nden ɓe wuuridi ɓen summa alladina yalunahum refti ɓen heeduɓe e maɓɓe ɗon summa alladina yalunahum refti ɓen heeduɓe maɓɓe ɗon yirde tammere nden walisa ko sabu ɗum ɗo fa sahabatu sahaba ɓen wattabi'un lahum e jokkutuɓe ɓen hum ɓeɗo haqqu bil ittiba'i ko ɓe ɓuri handude e jokkede min gayrin edi woɓɓe goo ɓe wona ɓe mo iwtiri ɓawo ɓe wona jokkowo ɗum sikke wo ala joni noon enen iwtirɓe ɓawo ɓen ɓay be jokken goɗɗo ko ɓuri moƴƴude e jokkete ɓen iwtire ɓawo mum inne awa namu mbaale aray men nani ko maako ɗon ko min jaɓi min hutoray haray ko ɓe sahabaɓe nelaɗo e jokkuɓe e wontirɓe ɓawo maɓɓe ɗon ɓen ɗum ɗo no ɓuri jokkugol sakkitiɓe ɓen ƴogoy kadi fotti ɗon ka ɓundu wa dhalika ɗum ɗo waɗi si tawi ko ɓeɗo ɓuri moƴƴude e jokketeɓe li siɗiqi ko saabu gongugol ɓe fi imani ka gomɗina maɓɓe ngal nasifa gomɗinal affaire fannin no weeli ɗo ko julɗo
si wuli tun awa wonti doñorgal waylike kadi wontiro e oya kanto kamɓe ɓe wa'ano ɓe wa'a wa jokkuɗo politique ka liiƴori wo yara ɗon ka ɓuri tekkirde wo tawa hande ɗo ko ka opposant wonde ko ka mouvance wonde ko ɗon waɗa ɗum mudabdabina la ilaha hawla wala ilaha hawla ɓe sahabaɓe ɗo ɓe gongu ka gomɗinal maɓɓe wa ihlasim e ka laɓɓinangol ɓe fi ibadatihim ka laɓɓingol ɓe fi ibadatihim ka dewe maɓɓe ɗen ko ɗum ɗo waɗi si tawi kamɓe ɓuri handude jokkude gongol ka gomɗinal laɓɓingol ka dewal wahum kamɓe hurrasul aqidati kamɓe woni garduɓe aynuɓe renuɓe nde finde wa humatu shari'ati kamɓe woni aynuɓe hiwɓe kadi o sharia al amiluna biha kamɓe woni gollitiroɓe sharia on men kadi gawlan wa amalan ka konguɗi e ka kuuɗe walidhalika ko sabu ɗum ɗo ikhtarahum llahu allah suɓike ɓe tabaraka wa taala o senike o towi o suɓiɓe li nashri dinihi fi sakutugol dina makko kan wa tablighi sunnati nabiyihi sallllahu alayhi wa sallam e hewtingol sunna nelaɗo makko on o suɓiɓe o mandati ɓe ɗum ɗon o jokkini ɓe ɗum ɗon ko tawde hiɓe kelɗi eɗen andi hay enen a suɓatako e missionnaire jo mo nulata mo halfinta golle hittuɗe e maɗa tawa ko taafujo mo gaynata e hunde ma ko janfotoɗo ma ko ƴoccorijo ma ko waɗirowo tun ala ko hombo watta ɗum hay goto watta ɗum ko ɗon si allah suɓi ɓeɗo sahabaɓe e taabi inayi yo ko yettina ka dina ɗo ko darano ka dina ɗo qala nabiyu sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on maaki taftarigu ummati mofte an ɗen seedoyay ala 73 millatan ɓe waɗoya dinaji 73 kulluhum finnar ɓeɗo foppu jokkuɓe ɗin ɗon dinaji ɓe wonay ka nder yiite illa millatan wahidatan si wona dina wota ko kanɗon tun jokkoyɓe ɗum ɓen woni yahata ka yiite ɓeɗano ɓe luttoyta ton goy kono ɓe reway ton ɓe juɗoye dumunneji sertuɗi mo be embere bonki mum embere bakkatuji mum embere bidi aji muɗum galuɓe inni kamɓe sahaba ɓen man hiya ko homɓe woni e kan dina ɗon ɓe tawata natota ka yiite ya rasulallah ko ayunlaɗo allah qala o maaki ko ɓe tawata ma kan dina ma ana alayhi wa ashabi koko mi woni e mum kon e mum min e sahabaɓe am ɓen mana dina kam mi woni e mum kam fewno ɗo nomi rewirta allah noon fewno ɗo min e ɓe sahabaɓe an ko kala jokkoyɗo ɗum ɗon waɗoy sifa ɗum ɗon ko ɓen ɗon woni nden fedde nde tawata nden ɗon kañum natoyta ka yiite allah waɗoy e ɓen wa yutlaqu ala kulli man iqtada bisalafi salih wa sara ala nahjihim fi sa'iri l usuri salafiyun nisbatan ilayhim no inne no werlite e hoore kala ñentinɗo attiɓe moƴƴuɓe ɓen yahi e laawol maɓɓe ngol e zamanuji ɗin fof oɗo no wiye ko salafiyun yani ko attiɗo e attiɓe ɓen o jeeya ka askintinnugol mo e maɓɓe ka bakkidirgol mo e maɓɓe ɓay o yiɗi ko ɓe yiɗuno kon o jokki ko ɓe jokkuno kon o rewiri allah no ɓe rewirayno allah noon joni mo wawi wiyede ko ɓen on ni andi ɓennayi si gokir wotru haynama ka ngesa ɓennayi e ɗi yewi ɗi naati ɓay ɗiya kadi si ari koko ndun ɗon waɗi kon ɗi watta ɗi fof ɗi naati idan madama haray ko noon haray ino askintina inna ana salafiyun wa tamyisan e ka sendidirgol baynahu hakkude makko kanko oɗo jokkuɓe ɓeɗo sahabaɓe e taabi'ina en sendigol hakkude makko wa bayna man yukhalifuna e hakkude ɓen lundotoɓe manhaja salafi laawol attinoɓe ɓen wa yattabiuna ɓe jokka gayra sabilihim laawol gotorna laawol ɓe moƴƴuɓe attinoɓe fiyo sertu
woni mande wi ko salafi ankojo taban ɗo wona to nodditagol dey no wodi buyi wonɓe wiide min ko salafi abou mouhammad salafi abou khadija salafi akh fulan salafi na ɗum wonne wolde de fimu na inde nen tum ñentingol ɓe e cenɗe goo lundoɓe e cenɗe bus haray a wonali salafi tigi tigi buy non hande e sukaɓen ko ɗum no gasa ka raɓɓininigol coñci ka accitugol waare ka gosagol nde no juula e piiji goɗɗi goo aray no ñentini ɓe donc ka laawol maɓɓe naam ella ala ɗum ɗon koko moƴƴi si kaka diina jeeya kono ñentimɓe kadi ka jikkuji moƴƴi ñentimɓe ka reenagol hula fi yanugol e yimɓe ño'a ɓe yenna ɓe aybina ɓe yaltina ellaji maɓɓe ɗin saaka salafu nano wawno salafiyankoɓe kamɓe musidɗo maɓɓe si falji ɓe laaɓanay mo reedu hakkunde maɓɓe tun taw siko ellaji ɗi tawata yowodira e aqida worin ko surrugol ñentimɓe toon kadi wonu salafi kadi telen toon wonu salafi ka huwodiral salafi ka nunɗal salafi ka wowlugol goonga salafi ka jontugol jon haqqeji ɗin haqqe muɗum salafi ka teddingol hanuɓe teddinde ɓen salafi an ko yagal ngal yo wonu cenɗe ɗen fof yo taw e gurdam maɗam fof sago ma ko ya etono ɓe wa'uno noon hara ko noon wa'ata wona ƴettirgol sengo e liɓa ɗeya cenɗe luttuɗe qala llahu tabaraka wa taala allah tedduɗo towuɗo mawɗo on o wi'i ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول كلا wo lundiɗo nulaɗo allah on min ba'di ma tabayyana lahu الهدى ɓawo peewal ngal feeñanimo o andi ko honɗum e ko nelaɗo peewal ngal o feewirnogol no o none o rewirno allah noon o accita ɗum noon o terto e masara o harane nono ɗo miɗa andi ko noon sunna kono haray ɓay en wowti ɗum ɗa joni hara ɗen wawi jokkude noon tawa ta en wonu naɗa wa yattabi gayra sabili lmumina o jokki laawol ko wona laawol julɓe ɓen allah wi no wallihi ma tawalla en akkidamo e ko suuɓi ko en jokkinaymo ko jokki ko en akkidaymo e muɗum wa nuslihi jahannama min juɗiramo yiite jahannama wa sa'at masira boni battane ɗen mo tawata battane muɗum timmode muɗum ruttorde mum nde ka yiite jahannama yo Allah dando en hara ɗum no boni wala yasa'u ayya muslimin yajanta julɗo wo julɗo newantako mo o ala wo possibilité illa an yaftahira si wona yo mantor bil intisabi ilayhim askintinnagol e ɓeɗo moƴƴuɓe julɗo o fota e mantorde askintinnagol e feddeji goo sincuɓe e nder diina kanko jeyanoka ka diina ko nelaɗo rewirano allah few manipide haqqille yimɓe ɓen ha yimɓe heeɓi yimɓe majjuɓe ko jaɓana ɗum wiya iskin ta neɗɗo mantor askintinnagol ɓe minen de ko minen e kaari en wondi minen koye laawol kaari en min woni minen ko min taalibaɓe kaari en mantor wigol minen ko minen dow ko sahabaɓe min jokki minen dow ko sunnanila ɗon ko on min woni wurntude ko on min jokki ko on min wurata men ko on min wartoto fi muɗum ko on min woni e muɗum ko ɗum woni ko hani ko andi si neɗɗo fof neɗɗo sago makko ko askintirto ko yimɓe tedduɓe ɓen kala andaɓe ɓen ɗo ko taafuɓe gayanta hunde ɓe mara asko moƴƴo ɓe mara gorol kelɗugol goɗɗo wiyata minen ko minen e kaare woni siɓɓe haysi goɗɗo arini e ene on e kaare kon siɓɓe komin kawtal do fayda kono fayda
fayda na man ko mamiraɓe amen mami o naɓa o bugoyo ɗo kam mutoyi kono yimɓe kelɗo ɓen tawata mo ɓe no yeli wa'ugol no ɓe wa'uno noon ko hay ɓe tawata ko mantaji gasa ko manta temedere jon ko toon ɓe kafoyi ɓenen ɓen komene woni gorol komene woni gorol ɓenno ɓennen ko menen sendata tewde beere si tawi noon ko yimɓe wonɓe ganin ɗo tedduɓe ɗe yiɗi askintinnade e ɓen ko menen woni shérifu ɓen nokkukari menen shérif ɓen nokkukari sarifa ɓen nokkukari menen komen siɓɓe askintinnagol e ɓurɓe moƴƴude e mofte ɗen sahabaɓen laaɗo ɓen kono ɗum ɓuuri hanude tawa askintinnagol e maɓɓe nawigol ko an e maɓɓe kon ƴiiƴan gota ma ko gorol gotol mana kon sen tewde ɓeere kono ɓay tun ko ɓe jokkuno kon si a jokki ɗon lawol ko ɓe wonno kon a woni e muɗum hara an e maɓɓe woni hunde wotere gon sengo ɗon o wa lafdu assalafiyatu asbaha alaman ala manhaji salafi salih wa tariqatihim fi talaqqi lislami wa fahmi wa tatbiqihi ngol konngol wigol assalafiyatu ngol noon ko fewnɗo joni ngol heɓi probléme goy kono mi wolde ko woni réalité on wona ko moƴƴina mustana wa lafdu salafiyatu konngol wigol salafiya ngol ɗo konngol ngol wonti joni woni mande woni identification ko andirte laawol attinoɓe moƴƴuɓe ɓen manhaju maɓɓe on e laawol no ɓe rewirayno noon fi hendagol l'islam on fi janngol islam on e famugol islam on e gollitirgol islam on ngol laawol ngol ɓe rewno e mum ngol laawol ngol ɓe rewno e muɗum ngol ɗo joni jokkuɗo ngol ɗon wo wiyete ko assalafiya السلفية الحقيقية وليست السلفية المنتحلة وليست السلفية التي توظف لأغراض وناس سلفية moƴƴina ɗo nodditagol tun ga inde no wirɗen noon no woodi wiɓe kamɓe ko ɓe salafiya ɓe wadde piiji tawata ko salaf jaɓano few ha joni wi'ede wondu wi'ede ɓen ko salafiyankoɓe ɗum woni e nokkeli wona probléme ko waɗi jamaji go ƴetti nde inde ɗo odoloke ɗo ɓe wattike mo ɓe woni e waggol piiji tanaji albala uji e adna o ha tawi goto falakande kadi fayda l'islam fi maɓɓe ƴetta ɓaaɓo bombuje yaha fettina ɗum hakkude yimɓe ɓe woña hibba ani itta mone gokir ɗum ka tabalde luubo tabalde mone gokir ɗum ha tabalde nden feera fettina avion je ara yani wara yimɓe sendita hakkude juuɗo e mo juulata bal kañum no ño'ani hoore mum dolokol islam kala mo watti tawi no hawrali no faalira noon tawi no tenti seeɗa ma no daaso seeɗa ma no yaaji op on noon ko jonteɗo carte kisan o an a yaltika l'islam na julɗo ɓe tawata karamokoɓe fayda fewdiɓe ɗo ɓen daɗali ɗenɗe maɓɓe ɗen ɓe tawata umma on fewnɗo ɗo mofte ɗen fewnɗo ɗo wawata ronkude naftorde gande maɓɓe ɗen ka defte maɓɓe ka waajuji ka ɗuma e golleji ko ɓe waɗi udditi adna on darni lekkolji darni duɗe darni juulirɗe fawti noddoɓe yani waɗi windi wallifi tawa hay ɓen ɓe daɗali ɗenɗe maɓɓe ɗen wiya noon ko salafiya fof kañum fayda fof ko heferɓe si wona seeɗa weni kañum tun e karama ko mum e talibaɓe karama ko mum tun julɓen fof ko kam ɓeɗo tun wona on salafiya ɗon wonde wolde fi mum goy wona on salafiya fe wonde wolde fi mum ko salafiya alhaqiqiya alhaqa wa huwa tariqatu as-salafi salih fi talaqqi العلم تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه وبهذا قلنا ودي
فإن مفهوم السلفية وفامغول سلفية غول سلفية يطلق نورلتي نو إنيري على الملتزمين إبن وقتين تني بجوجتي بكتاب الله تعالى دفتر الله تودون وما ثبت إكتابتكم من سنة رسول الله سنة الله صلى الله عليه وسلم تمسكا كاملا جوجتا قول تيمونغول نا جوجتا قول غوكون أتشا غوتي ظاهرا وباطنا كفيني وكو سودي ونجوجتي دون والسائرين ايوان بيهود على نهج أهل القرون الثلاثة الأولى وان بياد اللاول دي جيري تاتي أراني دي جانتي دي موجودة دين والمقتفين ايوان بيجوكتو دي أثرهم بات مأبي إلى أن يرث الله الأرض هاتما ألا رونتو يليدين دين ومن عليها ايوان بكهور ليدي دو كوبيدو ويئتي السلفية ngol kongol ɗo ko homɓe hana wi'ede ngol ko ɓe joggitiɓe deftere Allah nden e sunna nelaɗo Allah on joggitagol timmugol ko feeñi e mum e ko suuɗi wonɓe e yaade e laawol ɓeɗo ɗe gire tati feƴƴinoɗe sahabaɓe tabi'ina rewa batteji maɓɓe ɗin ɓeɗo ha ñande Allah ronti leydi ha ñande guutu fangal wutti rewɗo ɗon wo haray ko ɓe jokkuɗo ɗum ɗo ko wiyete ko salafiya wiyete ko mina salaf wiyete ko haulai assalafiyun Allah waɗe ngeɓe toriki Allah naam haray o gayni on ɗon tarif andingol ɗen ko homɓe woni assalaf joni emo wino ko alwajis fi aqidati as-salafi salih o wi ɗon ahli sunnati wal jamaa joni mo faala andinden kadi ko homɓe woni ahli sunna wal jamaa ɓay no wiye as-salafu salih no wiye ahli sunnati wal jamaa no wiye ahlul athar no wiye ahlul hadith taarifu ahli sunnati wal jamaati andingol en ko homɓe wiyete ahli sunna wal jamaa konngol ngol no waɗi kuntoye ɗiɗoy as-sunna al-jamaa joni noon be kuntum be andine taw feere siɗi moɓinirama noon ande lagabu mum on koye hoore hon ɗum ko homɓe natata nder ɗon hani ko konti dolokke sino ño'ede taway wonde junngo dolokke ngon no feere ngoya kadi no feere ko ɗum noon hiɓɓidirte wonta noon dolokke o wi as-sunnatu fi lugati sunna on ka haala arab si ɓe inni as-sunna ka arab as-sunnatu fi lugati mushtaqatum min sanna yasinnu ma sanna yasunnu sannan fa huwa masnunu wa sanna al-amra bayyanahu o wi ka haala arab si innama sunna ngol konngol ko onto ngol seekangol itta ko e konngol wiyetengol sanna ɗon ko fiilu maadi mudari makko on no wiye yasinnu bi kasri sin no wiye yasunnu bi dammi sin masdar makko on ko sannan ma المفعول مطلق سنن فهو مسنون يعني نون كسننا وسنني هم سنن دك وسننا وسن الأمر وسنني فيها كيون معنى بينه وبنجنيمه وسنة قويت سنة الطريقة والسيرة كلاول بيوغرافي سيرة ko no neɗɗo wuuri no woni e naɓirde gurdam makko ɗan noon ɗum ɗo mahmuda tan kanate aw madmuma tan woni noon ngol laawol ɗon e ɗan gurdan ɗon e no woniri noon koko yetta ma koko giña woni no moƴƴi woni no boni e mana laawol sincagol wonagol e jokkede rewe ngol ɗo laawol si ngol moƴƴi no wiye ko sunna si ngol boni kadi no wiye ko sunna ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نجيا ايمون كو بانغينتا دون دون
maako nelaɗo sallllahu alih w sallam ka o maaki latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in o maaki latattabi'unna wallahi on jokkitoyay on wattay batte sanana man kana qablakum sunnaji ɓen attinoɓe on laawiɗi ɓe attinoɓe en rewnoɗi on jokkayɗi shibran bi shibrin cuɓal cuɓal kaɓe rewno ɗon raɓɓiɗi on reway no juuti on reway wa dhira'an bi dhira'in sogonal e sogonal ɗum ɗo ko pireteɗo misal jokkutugol goɗɗo hara seɗali ka o rewi ɗon hara ko ɗon o turi so tournirini tournira noon no pinere ɓawo jokkitita pinere yeeso noon wiye shibran bi shibrin ma dhira'an bi dhira'in hattimo dali son e قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن بين بين دون اتنو بمن جوكيتاتا لاوي مودum ben ko اليهود والنصارى ma kisina be ngara ko hombo mana on jokkay ben ka lundagol annabaɓe ɓen alyahudu ɓawo Musa alayhi salam ɓe yeddodirno ka diina ɓe waɗi feddeji ɓe waɗi laawi créyi laawi ko noon kadi annasara ɓen ɓaawo isa ƴentugol kamɓe kadi ko noon ɓe jarriborano lalmaki awa onon kadi mofte an onon kadi on heɓay sifa on jarrabuye ay tarigatahum fi ddini wa duniya laawol ngol ɓe rewnogol ka diinaji muɗum ka luutodirgol ka diinaji muɗum e laawi adna on yiɗugol adna on kadi wonde ɓurna adna on ɗum kadi on heɓoto e mon jokkuɓe na mofte ɗen fof jokkata ɓe dey kono noon heɓoto e mofte ndaɗo sallah sallam jokkuɓe ko ɓeeɗa jokkuno ko wa gawluhu sallllahu alayhi wa sallam e maako nelaɗo ka o maaki fahande ko hollugol en wonde ko wiyete sunna kon ko laawol jokkangol o maaki man sanna fi l islami sunnatan hasanatan mo sunnini kal islam mo sinci kal islam sunna moƴƴo falahu ajruha hara no wodani mo joddi on sunna mo waɗi ɗon wa ajru man amila biha min ba'dihi e joddi kadi kala golluɗo on ɗon sunna ɓaawo makko min gayri an yanqusa min ujurihim shay'an ko alda e ɗuytagol joddiji maɓɓe ndin hay hunde mo sunnini kal islamu sunna moƴƴo on kal islamu koko tawata nelaɗo waɗino ma yamirijo waɗe ma sahaba makko ɓen waɗino kono yaha noon ha ɗum fayda accite waɗede yaha e nokkel go tawa ɗum woɓɓe ɗum yeggitanoma ma ka ɓen ɗon ɗum andaka goɗɗo noon yaha nokku go yi'oya ɗum ara en ha ndara mi yii goɗɗum no waɗe ɗum ko sunna nelaɗo sallah sallam enen ala wadde ɗum kono miɗo faala hen waɗɗum ɗo o fuɗɗo o holla ɓe konko o waɗi ɗon o heɓay baraji mum si ɓe ñembimo ɓe waɗi ko o waɗi kon kala wo ɗum ɗon fannin no ñembede haray himo jogii baraji ɗin ƴette misal enen kamen ɗo fayda en anda ko wiyete waqf en anda goɗɗo no darna ɗo étage mo setti dal inna mi okki oɗo Allah oɗo ko fi sabilillahi mi ala haaji e makko o ronatake o yeeyatake mi ala haaji mi duncitorta oɗo mi okki Allah enen ɗum andaka kamen baynama sa yahi wano Arabie Saoudite so ƴetti misal ma e leyɗe arabu ɗe mbuyi a tawa woɓɓe no darna ko yoni 15 dal suudu étage mo tawata cuuɗi 15 no aggidira tawa wonde suudu no wawi naadude e nder hitande nden ko ɓuri 1 million de dollars o wiya ndu suudu ɗo mi okkindu Allah faynani ɗum andaka kamen si goɗɗo waɗi ɗum ɗo joni o darna suudu o wiya ndu ɗo mi okkindu Allah yimɓe ɓen nuyi étage alaji kaari hen wonɗo bambetoɗa on kon komɓe woni e luwde ɗon kono ɓen ɗum ko waɗandu waqf ko okkandu Allah noon goɗɗen ene ko fi hon ɗum o yeyete noon ɓuranmo min kadi mi waɗay ɗum kankadi o waɗa goɗɗo kadi kadi mi nani goɗɗo no yaltiti ɗo ko wiyete waqf darnugol cuuɗi waɗana Allah
imma loosina miskimɓe ma luwina kono hara ko heɓoto ton ko yalton ko fof ko fi Allah watte ko dankore alyatimaɓe ko dankore sonnaɓe modi mum ma heɓali ko jombita ɗum ko dankore miskimɓe ko dankore talibaɓe janggoɓe ko sifan ɗum ha ɗum humbita hande ka tawa ka yaɗaw a yehi suudu no danna waqf alaji kaari waqf alaji kaari waqf alaji kaari ko ɗum woni misal sunningol kal islamu sunna moƴƴo nawidede awa en janggay ɗo bimbi be bimbi waɗen ɗo astahfirullah laabi guluji ɗiɗi e temeɗɗe tati waɗen la ilaha illallah guluji ha sabakari waɗen allahu akbar laabi ha sabakari kono koyen fof koyen ar joɗoren ni en koyen ɓorno daneji ma en waɗu kufunoy ma en waɗu puutoji ma waɗum ɗo haɗum ɗo de ɗum ɗon ko bida bida idafiya nan ɗo bidaji ni fof bida moƴƴo ala il faut koye bonɗi si tawi kaka dina ɗe askintinna tawi noon ko bida moƴƴingo suudu labanu ma sodugo otowal V8 wal ɗum ɗon ɗin bidaji ɗon no moƴƴi o wi o man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wisruha wa wisru man amila biha min gayri an yanqusa min awsarihim shay'a mo sinci kadi kal islamu ɗo sincande bonde sunna bonɗo oɗo kadi haray mo jogui bakkatu ko o sinci ɗon sincande bonde kon ɗo o golli ɗon kon imo jogui bakkatu kala ñembuɗo mo waɗi sifa ɗum mo yayi daroyi makiru moƴƴini makiru ɗo ka yime ame ka rewɓe yeeyito ka beere yare ka dorogu ñaame yimɓe ɓen yii ɗum ɗon tawi mbuɗi no heeɓo goɗɗo kanka yaa moƴƴina wondugo nokkugo e naɓay kaari moƴƴini heɓike min kadi mi moƴƴinana en ɗo kala ñembuɗo mo kala si neɗɗo sinci bone o heɓa e bakkatu ko sinci bone en kon kala kadi ñembinɗo on bone ɗon woɗɗi o ɓatti o ndaarɗo on bone makko ɗon wi kañ kadi min kadi mi waɗa sifa ko kaari waɗi kon haray mo jogui bakkatu beruɓen ɗon fof ko noon kadi ko moƴƴi kon ay sira tan woni ko laawol ko mbowka koko jokka ɗatal a sunnatu fil istilah sunna on noon ka fottagol karamo koɓɓen hiya alhadiyu alladi kana alayhi rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wa ashabuhu ilman wa atigadan wa gawlan wa amalan wa tagrira ko wiyete sunna noon ka no karamo koɓɓen kañum firiri noon haranaka haala arab ka istilah ko peewal ngal nelaɗo wonno e mum ngal kanko e sahaba makko ɓen ka gandal ka finde ka konngol ka golle ka ñinnugol ko ɗum wiyete sunna peewal sinama peewal ko noone rewgol Allah no nelaɗo Allah rewirno Allah noon noone no nelaɗo Allah rewirno Allah noon kanko e sahaba makko ɓen e noon no ɓe jangirno diina kan noon e ko ɓe fiɓuno kon e konnguri ko ɓe makayno kon e golle no ɓe golliri diina kan e ñinnugol yi'ugol goɗɗo no waɗa hara haɗali ko ɗum ɗo fof wiyete sunna koko nelaɗo waɗi ma o yamiri yo waɗe ma o yi'i no waɗe o haɗali ko ɗum ɗo wiyete sunna wa tutlagu sunnatu aidan ala sunani l ibadati wal itigadat sunna kadi no wiyegol konngol wiye ko sunna ara ko sunnaji ɗin ka dewe ɓenna sunnaji salligi sunnaji julde sunnaji longal sunnaji tamamuye sunnaji hajju sunnaji korka wa halumma jarra wal itigadate e ka piɓule no woodi findeji go wona ɗi farilla ko fiɓugol ɗum ko no moƴƴi ko sunna wa yugabilu sunnata al bid'atu no feppodiri e sunna on ko wiyete bid'a kon no opposite koni qala nabi sallllahu alih wa sallam fa innahu man yaish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai almahdiyin arrashidin addu alayha binnawajid nelaɗo sallah sallam maki ko hani andugol ko mo wuuri e moɗon onon ɓe sahabaɓe an ɗo ɓaawo an balɗe makko ɗen pooɗi o yi jamaji goo o wi o yiyay yeddodiral ɗuuɗungal fa sayara ikhtilafan kathiran o yiyay yeddodiral ɗuuɗungal
singal yednal ari honno watton wi fa alaykum bi sunnati mi yamiri on no fawi on jogitagol sunna an min wa sunnati al khulafa'i al mahdiyyin ar rashidin e sunna lontotoɓe ɓen fewɓe ɓen fewnoɓe moƴƴuɓe ɓen jogite ɗon ha satta si wonti jogitike ɗon haray o daɗi bone ngal yeddodiral ɗo ngal luural ɗo haray e darɗo hannde inchallah en toriki allah yo allahu faamin e dina kam faamu selluɗo o arsika en kadi gollitirgol ko faamuɗen kon o jaɓanen kadi ko won e gollude kon fof o waɗa en ahlu sunnati wal jamaa ahlul hadith ahlul athar wa akhiru da'wana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin on heewi ɗi gaɗa toon haa ɗi gaani gaɗi weere ɗum wantini نعم ɓe gaɗato e mum podiri ko ɗum ɗo somi kuppi fen ɗo goy nam musidɓe julɓe nene ko toɓe are on weltanama on jarama yo allah yoɓir on ko ɓuuri moƴƴude haray ɗo ñalande nde wonde arde ɗen ɗo kadi ɗum ko alkamisa on kadi e leyre nde ɗo nde puɗɗiɗen hannde kadi toujours 21 on inchallah ha suumaye on daro ƴettitan en kadi feere fi programme nder suumaye on kono no ƴettitiroyten haray on fof weltanama haray on yerɓe allah o newinani en salugol application ji ɗin fi jentitagol men ga haray meɗen tori o wallitagol kawte moɗon ɗen kadi fi e tawata téléphone ji muɗum no woni capacité ɗum ɗo hiɓe hunnani kadi embere ɓay mi wi on 3000 francs waway jentinde o tigi émission on ha o lanna o luttira kadi so yeyi ka télégramme ma ka whatsapp fi jippirgol darto on toon simo hatto jini rewtagol surtout simo jogiti deftere nde masna ɗum on tigi ɗaɓɓita deftere nden haray fewdo hannde ɗo mi sikkande hewti 50 000 taw no wonde e nafoore moƴƴa noon saabu finde nden si tawi hawri selli haray on tigi heeɗi ka dewta dewe heddiɗe ɗen haray de waynodira ɗo ha janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu kuppata ɗo ka pas lawol kisal ɗo hiɗe mari ɗo hontelan invité ɓe e tawata no mari programme ni kadi suite ka wonnoɗen e deftere nden ɗo wonande hettidaniɓe ɓe tawata no softi fi jentitagol men wo haray min alay kopude page facebook on ɗo ɗe ka lawol kisal min jokkito toon ɗo ha ka allah newini ɓe terminoyi noddandu ndu wo ɗum ko homɓe ko ceernoɓe men mawɓe ɓen ɗo docteur Mamadou Bari aray ko musidɓe meɗen woni e makodude maɓɓe ɗo e nder conférence aray iɗon sabbita ga iɗon tora kadi on sabbito noon kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh problème connexion je ɗo ni ko tawreteɓe kono ko maɓe ha pellirete ɓe noddirte ɗum ɗo jogodira namde ɗum
ko ino yewtere mo ngajiɗa ɗo hanki ma hittanki rego meeɗa ɓitude ni pas 6 cikkiɗe ini ko ɗum seeɗa koye conférence kala on kisal ka kamɓe noon tene sasinde ka d'abord foto assise yi kana o kam tan waɗino to na o mi waɗoyno to fi wahabi on ka yanditino kono en yejjiti kono on to waɗino ka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ona banna beli ya? Nah? Ona banna beli ya? Jangan. Ya fela terminó también di cosa non sta facendo. Aha. Mina ben essere minti di non. Assalamu alaikum. Miden tantu jiro non na tugura la jabude. Awo be tantu na tugura la jabude. So na bitan ta be link on dim. Nam, Sheikh Mala on landi Sheikh Pedro de la Yoro do ora inati go gonjo. Na? Nam. Boloro. Abate. Siamo ci siamo moto. No, jotte ngande korday yama darto be no heewi heddibe enen kippane dum bet Cheikh Mari la kippane fino docteur en natira Cheikh Mari joni o natira ko Muhammad Mustafa da ko wadi romo do be en kay tantu de natura la jabude no o wadi bay don dum don der ga Muhammad Mustafa on do wadi ko docteur e jonnon le docteur Usam Safa en to en tantu de wala jabude be noddi man nikala jona ko be don téléphone parce que andi de ga he vito Musanta adi Musanta nam Ustaz bini jonna da sanje yo bay tan ko muti ke moƴƴa kala ko biron na to be fofu tawbe jogi yo be lance vidéo en direct ko hande kadi Okay, votiru no. Bewa don't know for me. Don't need that. Apilo roka combo mabi. Na kodo activity. To forward be me. What 4 minutes. No kono di go by camera ko telephone go to the connector ko do adisimi landa de ko go ni kai ko joni no kodo. Na dara wala ina. Mustafa. Walanan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sikira docteur njeti. Bonjour ay docteur do jini ni junek ma. Docteur Muhammad assalamu alaikum dan nandame. Wa alaikum assalam mi jenti moƴƴi. Awaray ko sadi modon ko toli ka to mondiral no aray don habba aray no yettorno no e modon fi ngal to mondiral do aray fi folotiro di gimde do ka hala pular aray hebuno winde be sappo e jeetato aray der ben alhamdulillah min feƴƴini do taw men dartini jeena ko sappo bon suti do kono aray
haray mi jonnita docteur makka ɓe sifano on ko ɓuuri raɓɓe ɗuɗde ɓe tolna on haray ɓe jonnita on konngol ay docteur makka bisimilla. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aray ko adi kon ko sadi mon ko toli docteur Muhammad wori bari aray ngir do bottal fi bantal dengal pular yuɓɓindirangal fi adodiral tubaɓe meɗen e kala hettaniɗo tawtugol fi no ɗengal ngal bantora e no pinal ngal ardira eno juɓɓudi e neydiji men ɗin wawa ñiɓirde tabita ɓay ko yoga e sukaɓe woni ko Allah ukki ndeɗo feere ka miijo wawi hande laatade aray ko saɗi mon ko tooli adodiroɓe woodi no fuɗɗiɓe wano yimɓe jeenayo taw janggi gimi muɗum tawa no laba no feesi aray meɗen habdi heddidi ɓen hawri o lanni windande mon nden ko saɗi moɗon ko tooli konngol ngol wattama e sokeje mon ara yimɓe heediɓe fof ko docteur Mouhammad wuri ni mo kamɓe woni e makande ɗo yeru waktu habbaɗo seeɗa sabu rutugol jonde nden naam lekana jasakumllahu khairan. barakallahu fikum jasakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. ɓaawo en yettugol allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴiɗo e meɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jeyaɓe moftanilaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moƴƴori e men nemaji heewuɗi no jeeya ɗin nemaji nema ɓurɗo mawde waɗugol en julɓe waɗa en kadi jogiiɓe e tawiji tedduɗi moƴƴuɗi e naamuji nanodirɗi e l'islam o. yen qirro kanko woni reweteɗo kanko gooto ɓay ko kanko tun woni taguɗo on yen toro yo juulenaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo o neli e meɗen fiyo en feewu fiyo en male fiyo en hisu fiyo en daɗu Allah waɗu en jaɓanɓe mo yo Allah juule makko juula e sahaba ɓen fof juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan Allah tawata kan dina jokkuɗen allahumma amin. musidɓe tedduɓe yiɓɓe kafidaɓe ka diina e ka ɗengal e ka ƴiiƴan on salminama on weltanama on jarnama e ndi juɓɓudi ɗo e nde feere nde eɓɓanɗon en ɗo ha feere nden no gollitirede fewdo ɗo ɗum ko folodirgol waɗugol tiro waɗugol ɓurodiral fi yuɓɓugol gimɗi e ngal ɗengal meɗen. on jarama onon yiitanɓe en nde feere e tambitiɓe feere nden ha feere nden wawa hutorede haray sukaɓe meɗen wonɓe folodirde ɓen wonɓe ka cippirteɗon ɓe jarnama ɓe weltanama en toriki Allah yo Allah hawrinɓe e sawaba oɗon ɗo enen e fewdo meɗen ko andutoɗen ko min komi manditi kon ko ɗum ɗo woni lawol aranol sifa ɗum ɗo no yuɓɓidirede folodirgol fi yuɓɓugol gimɗi e ɗengal men ngal yen tori Allah ɗum ɗo yonu fuɗɗode tawata ko fuɗɗode cilal ka moƴƴereji heɓoto ha hewto yen ka faalaɗen ɗon ka tawata Allah weltoto nelaɗo weltoto enen kadi en weltoto haray musidɓe julɓe ɓen fof jarnama weltanama ko yen ɓeydu wakkilade fi ɓantugol ɗengal meɗen e naamuji men moƴƴuɗi ɗin ɗi tawata ko naamuji wonduɗi e pinal naamuji wonduɗi e teddungal naamuji wonduɗi e ɓantal naamuji jokkayɗi enɗan ɗiɗo naamuji ɗi hanaka majjinede ɗi hana mutude si en wakkilaki noon dariɗen ɓay adna on piiji ɗin joni jillodiri haray pine ɗen ukkodiri mo be no haɓɓiti ko pinal mum ngal wontirta dow ko ngal ɗon yimɓe ɓen fof jokkata ko ngal ɗon yimɓe ɓen teddinta si en wakkilaki ko men kon yoosay muta e nder pine e ɗen ɗe luttuɗe ɗen. Allahu subhanahu wa ta'ala e gandal makko e ñeeñal makko o waɗi ɓiɓɓe adama ɓen
o jonni ɓe ɗenɗe seeduɗe o luutidiri ɗenɗe himo wawno wadde hara foppu ko ɗengal wotal wowlata fof hara ko naamu gooto fina tawa gooto jikkuji gooti diina woota fof hara ko muulwal gootal mo wawno wadde wono malayika ɓen noon tangina malayika ɓen ɓe mara ɗenɗe buyi en annda nder ton kono gasa ɓay kamɓe na oɗa jibini oɗa ko esraɓe oɗa ko gorolto oɗa ko gorolto kono allah subahanahu wa taala ko watta kon fof haray nafoore no toon hikma no toon fa'ida no woodi ɓay noon o waɗi ɗenɗe ɗe sertuɗe o wi wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum nelaɓe ɓen mo be ko e ɗengal yimɓe mum ɓen nela etagol no ɓantira ɗengal muɗum no ɗengal mum ngal andire no wawa jangirde ɗengal mum ngal ha faama ha wawa janginde e moƴƴingol piiji e eggingol gande ɗen fof e ɗengal mum ɗum l'islamu haɗa ɗum ko hunde moƴƴude haray mi jarni on onon yuɓɓuɓe ɗum ɗo ɓen e karama koɓe on ɓe etade fiino ngal ɗengal men no ngal ɓantora fiino haala men kan no ka yaajira ka nanire geɗal ɓe men ɓen wowta wowlugol ka haala meɗen haala ɗengal ngal tawata haala men kan no yaaji moƴƴi no jogii konguɗi nder toon ɗi tawata no gasa ɗenɗe goo wawata heɓude sifa ɗum konguɗi wonduɗi e teddungal sendidirɗi piiji ko woni ko ɗengal ngal no hato jini e worɓe hato jini e yanganede kala ko yiiɗa kelɗi haray kelɗuɓe no ɓaawo mum si wona ɗum kelɗata kala ko yiiɗa yimɓe ɓen dogi ɓaawo mum andu no woodi wonɓe ɗum e kurkanade wonɓe e kurkanade ɗum ɗo ɓen yango fi ɗum ɗo eto e noneji ɗin fof woɓɓe ko ka jawdi woni e wakkilorde woɓɓe ko gandal mum ngal woɓɓe ko pehe mum ɗen woɓɓe ko haqqillaji mum ɗin woɓɓe ko fewndoji mum ɗin zamanu mum on woni e wadde tanji mum ɗin ɓeɗo fof haray ɓe jarnama ɓe weltanama inchallahu ko yaltoyɗo e moƴƴereji kon fof haray ɓe jogui toon geɓal man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min gayri an yanqusa min ujurihim shay'an inchallah ɗum ɗo ko sunna hasana haray wonɓe yuɓɓude gimɗi ɗin mi naɓe hani an lahum en weltanike ɓe en jarniɓe yo Allah weltano ɓe jarna ɓe woni yoɓe eto e nder gimɗi maɓɓe ɗin hara ko fi pinal e gandal e needi e jikkuji moƴƴi e andintinnugol fi naamuji men moƴƴi ɗin e jikkuji mawɓe men ɓen e wakkilareji maɓɓe ɗin e gandal ko ɓe jogino e ɓure maɓɓe ɗen hara ko ɗon ɓe ñooƴiri e rentingol yimɓe ɓen piiji fewndiri ɗo ɗi moƴƴa ɗin ko waɗi ka juɓɓudi ka yuɓɓugol haala ma'anaji buyi firoji buyi no wawi soomede e nder konguɗi ɗi juuta e kadi yimɓe no naftorde yimɓe no heɗo gimɗi ko yuɓɓete kon fayda ɓuri haala wertaka kan idan yoɓe yuɓɓan en ton ko yowodiri e finde sellunde ko yowodiri e dewe ko yowodiri e jikkuji ko yowodiri e neediji ɓe yuɓɓana en tun ɓe rentinana en piiji jikkuji bonɗi wona ɗe waɗede fewndo sukaɓe ɓen e piiji goɗɗi go ɓe Allah jarribori waɗugol boneji ɓe yuɓɓa ɓe rentina ɗum ɗum ɗo ɓeyday en wallitade ɓe ndaara so tawi ko defte goo ɓe won darata e mum ɓe yuɓɓa almuhim komi faala wiide yo taw hara gimɗi ɗin ɗi wonay gimɗi nafayɗi telen ka sengo diina men taw nafayɗi ka sengo jokkoreji enɗam meɗen
kasengo ɓantal e andintinnugol konngudi tawata fayda ɗi yeggitanoma wowlegol konngudi go arino hibbike hoore majji e mutiniɗi sabu jillodirgol ɗenɗe ɗen tentini Allah adna on no jarribora fe on ɗo français on e anglais on fayda haysi on tigi wowla e haala goo be o watto e ɗum nder ton ma arabe on e hoore muɗum ɗum ɗo ko wiyete kon ani mufradat on e vocabulaire ji ɗin etoɗen ɗum ɗon ande watto ɗon etoɗen no ɗum windire etoɗen no ɗengal ngal no ngal ɓantora ka bindol en jogii ɗo ɗe karfeje men adlam miɗo rerɗina yimɓe wakkilɗe janggenɗe sen ɗuɗini karfeje ɗen en soñjoto kadi ko waɗi a wata e ɗengal ma an tun janngugol ko woni karfeje ɗiɗi karfeje tati hino goɗɗo woɗi ɗenɗe goo jangueteɗe no woɗi karfeje goo jangueteɗe kono sen fottani e harfere wotere nde adlam ɗeɗo karfeje hiɗe weeli fi hiɗe mofti hiɗe ko ɗeɗo kadi en gaali en wujja goɗɗo goo en jatta goɗɗo goo en ko wakkilare meɗen e haqqille meɗen e culture men on tigi tigi ko ɗon ɗe ko ɗum woni ko yaltinɗe ko ɗum jibini ɗe haray ko ɗum wasi mbiɗo wakkila yimɓe ɓen yoɓe wakkilo ɓe janga ɗe karfeje ɗo ko waɗi ko hunden koko winda kon ko ɗum woni ko luttata ko hunja kon no yaawi ka yejjita haray ɓay jama on no ɗuuɗi mi haaɗa wana ɗo mi ɓeyda kadi fayin weltanade karama koɓe goo miɗo andi e wona docteur makka en makka ba ɓe wakkili fi wurnitangol en ko ngalu ko tawrɗen mawɓe men kon ka defte wallifaɗe wiƴƴitagol ɗaɓɓita ɗum ha seɗa ɗum laɓɓina muula ɓannana yimɓe ɓen e kamɓe e woɓɓe goo e wonɓe e wakkilade fi janngingol ɗengal ngal wonɓe ka adlam to e wonɓe ɓaawo toon ɓe yiyata ko no finance ude no jokkude no wallitade ɓeɗo fof hare no jarna no weltana mo be simo be waɗi ɓeri ko mari feere kon golle ɗen ɗe yahay ɗe nafore majje yi o haray en fof ko yen wakkilota on tigi fanɗin fi ɗum nano min ko haala an noon kono aɗa jangganta haala muɗum anglais jo janggay haala makko anglais arabe jo janggay arabe français jo janggay français si tawi en jangi e ɗengal men ngal en waway egginde e pine e piiji ko moƴƴinta piiji kon fof e ɗeya ɗenɗe artira ka ɗengal meɗen haray on jarama on weltanama yo Allah hawrin e sawaba yo Allah ɓantu fi meɗen ka diina o ka ngalu o ka laamu o ka jikkuji o kala ko tawata moƴƴereji Allah wonɗi ka aduna ɗo ni ɓay ko fimen o waɗani Allah ko waɗi ka aduna ɗo kon fop e moƴƴereji o waɗa fi makko ko fi men yo Allah waɗa hara geɓal mengal enen kadi ɓuray ɗum mawnude wona fi liɓugol ko goɗɗo kon dey ko fi ko mum kon yo ɓanto wona añugol goɗɗo dey kono ko yiɗidirgol haray ko ɗum ɗo wonno komi faala wasiyade on yafutalam wona haala heɓɓanaka jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mawɓe men ɓe e konngol ngol ɓe maaki ngol ɗo to ko ɓe maaki ɗo fof ko artanta ko wonde yiɗugol hoore mum wona añugol goɗɗo goo haray en toriki Allah yo Allah jaabin du'aji ɗi ɓe waɗi ɗin jokkitoɗen addodiral ngal ahlan bihi wa sahlan wa marhaban wa jazahullahu kulla khairin wa barakallahu fi jami'i masa'ihi allati yaqumu biha fi nasr al-islam wa tawjih al-muslimin ila ma fihi falahuhum fi dunya wal akhirah wa shukran. Aywa, inshallah no Sheikh Makka Makiri